Selamat pagi Milano. Ya, sekarang lagi di Milan dengan bawa banyakan kayak ini. Moga-moga krungu lah suaraku. Soalnya nggak GoPro tok. DSLR ini kene. Rasa-rasa ngetokno aku. Oke, hari ini rencananya mau ke Paris. Jadi satu hari aja, nggak sampai 24 jam di Milan. Nanti sore mau ke Paris. Dan karena ada gangguan, bisku dipercepat. Kalau di Indonesia ada gangguan, biasanya diperlambat. Ini gangguan, biasanya malah dicepet nih. Sangar. Rotan sih. Hari ini rencananya mau ke San Siro sih. Soalnya Red Devil dari Italia, AC Milan. Aslinya aku penggemar Manchester United, tapi di UK nggak nerima visaku, visa Schengen. Ya wis, alternatifnya iki. Nah, Milan. Oke, see you later. See ya. With the effect in compliance with the law. Di situ stadion San Siro. Dikira.
Giuseppe Meazza. Karena tulisannya ya, karena tulisan apa jenenge? Iki nggone Inter, iki nggone Milan. Ora nek dodon aku po. Sik. Ora Rio Inggris. Sik, official merchandise San Siro Store. Buka jam 09.30 lebih 30 sampai jam 6. Gratis. Gratis. Oh man, oh shit. Gratis man. Go AC Milan. Go AC Milan. Forza. Forza Milan. Buongiorno. It's okay? It's okay. Thank you. Ganti bonek lagi. Final champion di sini ternyata. Aku baru tahu. Jadi ini seragam Italia dari tahun ke tahun. Where's the change now? This way, sir. Come back on the right. Here. Yeah. Thank you. Yes. Oh my god, damn it. Woohoo. Pemain Persebaya. Telan. Iya. Mari Bekasi siapa jenenge? Siapa pemain terkenal di Honda wis? Harus Honda ya. Sik coba longgo. Sebelah Inter Milan. Gini iki nggone. Salam massage. Oh, bon pijat. Bon pijat. Plus. Yo kalah. Pemain keluar ke lapangan. Oh my god, damn it. Cuk, rumput cuk.
Cuk, rumput, cuk. Boom. Sepurane rek yo, gak iso suwe-suwe aku mungkin iki vlog iki tak tutup ndek kene. Jam 4 aku udah nak Paris. Budal, tutuke menisu 4 bis, 13 jam aku nak bis yo. Kalian-kalian yang fans Milan gak nge-like video iki. Kebacut. Oh ya, apa sing tak jelasno iki? Kepen sing kurang jelas. Kon takut-takut pemane, aku mbah aku ya jelasno apa bingung. Engko iku ya takut di kolom komen. Oke, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Of course, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan jadi normal. See ya. If we go down, then we go down together. They'll say we could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. We'll show them we are better. We were staying in Paris.